Sljedeći zadatak za vježbu. Izračunajte valjanost ovog zaključka metodom redukcio ad absurdum. Imamo dva uzroka i dvije posljedice. U drugoj premisi tvrdimo da su se dogodile posljedice i onda u konkluziji zaključujemo da su se dogodili i uzroci. Evo, odmah možete vidjeti, radi se o logičkoj grešci. Nemamo pravo tako zaključiti, jer ako su se dogodile posljedice, to još uvijek ne znači da su se dogodili naši uzroci, jer se te posljedice mogu biti uzrokovane i nekim drugim uzrocima. Dakle, radi se o logičkoj grešci, afirmacija posljedice. Evo, to već na osnovu toga znamo što možemo očekivati. Dakle, pošto polazimo od pretpostavke da je zaključak nevaljan, očito nećemo nigdje naići na grešku koja bi pobila tu početnu pretpostavku, dakle uspjećemo sve naštimati do kraja. Evo, prvi korak je da to postavimo sve u jedan red, odvojimo dvije premise od konkluzije i sljedeći korak je da upišemo istinosne vrijednosti za premise i konkluziju. Pošto polazimo od toga da je zaključak nevaljan, on je nevaljan u slučaju ako su obje premise istinite, a konkluzija neistinita. To upisujem ispod zadnje operacije, ukoliko u sudu postoji više veznika. Sljedeći korak, šta bih mogla riješiti? Najlogičnije je da prvo riješim konkluziju. Zašto? Zato što je zadano da je disjunkcija neistinita, a to je tako samo u jednom slučaju ako su oba člana neistine. Dakle, ja sad znam da su mi i P i Z neistine, pa onda to mogu upisati u prvu premisu ispod P i Z. Sad, sljedeći korak bi mogao biti druga premisa. Druga premisa je disjunkcija koja je istinita, a ona je istinita ako je barem jedan član istinit. Dakle, jedan član, evo ja sam uzela da je to Q, mora biti istinit, a drugi član može biti i istinit i neistinit, svejedno. Dakle, dobila sam Q i B i sada ću ih upisati u prvu premisu ispod Q i B. I sad mi još ostaje da riješim prvu premisu. Dakle, to je konjunkcija, čiji su članovi dvije zagrade, konjunkcija istinita, što znači da su i vrijednosti u zagradama istinite. Može li to tako biti? Evo, upisat ću da vidimo sad šta sam dobila. Dakle, imam ovdje hipotezu. U ovom slučaju, kao što znate, trebali biste znati, hipoteza je zaista istinita. Prvi član je neistinit, drugi član je istinit. U tom slučaju hipoteza je zaista istinita. Da vidimo drugu zagradu. Hipoteza je istinita, prvi član je neistinit i stvarno drugi član u tom slučaju može biti i istinit i neistinit. Potpuno svejedno. Dakle, sve smo naštimali, nigdje nismo naišli na neku grešku koja bi srušila našu početnu pretpostavku. A koja je bila početna pretpostavka? Da je zaključak nevaljan. Dakle, time što to nismo pobili, zapravo smo potvrdili. Zaključak je zaista nevaljan.